Ka Executive Committee jongko hima nobos opho lambat kesenjuk ginong senchar snong rengkat kejingan lang acting CM ubak Ferdinand CM Yong lam kejing sakilang block development officer jongko mau kerwat CNRD block ubak ai laurinya hak handu trek pelangkot arjar opsan kelap clear di bor ke kebawat ketala ke office trekam jongko hima nobos opho keberan kesnong rang belang ke district southwest Khasi Hills. Kadgum gejing itu acting CM ubak Ferdinand CM Yong ulong bagajing ot ketala jongko office trekam kedai hadian bu CM barem ukawang bor CM Yong semlawan man IT kot kislah kumjuru ushabi jongko office hadian bakaki GDC kelapan sange agajing trekam jungu naka kam hakahima bakal thong no yau Ferdinand CM Yong kumu acting CM ban penyat spor kesencar kadar hakahima Shu acting CM mulai thuru bu ladak ban pa rak chiti shu CM barem Banwan IT no ushabi hapok arpun ru terek uno opera arhajar apusal. Nrei shimlas ngap ya kane kajing betah kashiti. U acting CM hagawai pak kaliang wa ai kublai ru ikimati CM kawang bor CM Yong baru lapan pau bo dan kano kajing kano yau ni upa IM. Wa ai kublai ru ikibor district kiblashim kia kene kakam daga bapa yu majistor rengkat kajing dan lang indem do sordar senang boper rengkat kikuan ki hajar kehima nobos opho. Mansaki yaga jingkliak office. Nakaliang acting CM ulak hot la weru ya brok sordar sdong bat kikon ki hajar penetrelang nang ni syakmat nakabentaban warra akabah kamiat hakahima. Agne si la don lang ru kucing penkuk buram ya acting CM daga yang sat yang sunan jong kahima nobo sopo. Panadu mene mesti pangila yo pan beli ya kan office ka baca bor banga acting kepala thong daka district council dan ba kecing kerpat yang ini ki nonglam senang bakar hati senang ba apa pok ima ya keba kila kerpat pacila ujar ko district pay ba kila kerpat ru yang i kum kakur ya ba ai ya ka kerteng jong na pedang jong pi kum kakur simyong ya keba ai yo tau nong sim pateng ya kan ka kam acting sim tasipor kada kena saya ke nila yo untuk kembang bor trong mustret ang tei isi ang tei ru kila sim kilam nam tak nega kam ya keba kila ai ya galat ya ka renti wat apdeng kecing kerki singo man ai ka jing kublai keba akli du nam ta u isi jongi balong unong pe unong chungo ya kikam kibudai kikam jong ka himasima kikam trong ki sinong kitau uper sewan ai ya keteng na sewan ai kuble keteng ke ba tiang tam ke trong prai jong i bolong kontrak jong i bolong Kris ba lemba ke jing yan kana lenti ya ke ba ki ru kila sim kialam na mata kana ke office jong i ke balong ka office ke bala sa den sisa ya ke hima ke jong i ke balong ka kana ke hima no support jong i te ngaru ngam da don kono ka kinti kaba ngasngau ban yale ya kena kam rei lengba kajing nam jok kiri rangba senjuk ka DC hatei ko selong ru kelas ngap ya kena kala ai ya ka order yang ban long kum tak ting sim hakat ka argo tarik jong benai disembar nama raja rapsa te takumta ngalasim ya kakabu kaba lapan syat yang akan kam kaba kraw ru nasnge bakini ki baro lemba kacing trelang ba minta wan ra ya kata kacing jong te nasnge ban ai kublai ru ipal do iba la sim kelam nama tak ne kam wat kala long urgent ru amar ngiyo ya katuga order hau arko tarik jong penai sembar ru lemba kacing tre stom baro ki nongkit kam senong ba pher ki bahap apok ke hima kalong ba nilayo menta ban beli ya kan ke office tambah ngasnge urupan ai kublai ya ki mati ke ba sim kawang bor bala song thai bala yo ya ka dar na po district council ba ula trei le se ya ki kam nam ta jong uru ngasnge ai kublai ba lengba kajing trei ke jong uru nam syam la keno ya keno ka ba pan pensiun nam ta ka jong uru trei ngala ai ba de ya kajing kublai sa uru ba lakum no namar ngalayo ya kena ke order ba urman ban IT no ya sabi ha ka aphon ru tarik jong penai disembar
te ngalapan poiru ya kasiti namar haka jingkerki kam nadu u arko tarik nilai syong ke isi tu ba kumno ngide ban poino ya kasiti syau ladakan sapoi hadin ya kataka ya kat stay order naliang jonga distrikun ya kata naliang jonga kumapting haban burom ya unus im balasong thai ba haban ai da kasiti tengal ai ya kasiti tarik pengumuman ban ai hak akun tarik dari unus im ya kata jam lakumu pengumuman jam lah ngolam ya kata kakentin kaba ngakum akting ngala ai ya kasiti syau te ai nangne sakman ngilayo ban pli ya kana ka office rengkat ibor bahalor tolong ba i nogino kisnong kitau ki baham apo jak iman apo suko pat let's say kiton kino kikam ki ba ngilayo ban pli kana office te tangkum tang akhot ngawer ya ki ramba snong baro tada don kano ka cinge nginwan mi hangne hapo office im ombangin ya kendu hakilenti kisukin nginwan mi office im ba isi jongi ka batmai pangin la WhatsApp jadi kita ki problem namanta kita ki jing jong kisnong itau lan kita ki jing comment jong kisnong itau tangkum ta